Na tuinganisya Makueni Munini wa Ngavana kauntini muwandu Adelina Mwau niwasya syama sya uteti va Kenya sinengae akamwanya aiweta imwe sya syama mbuthu ila itongoew'e ni tacha Ngavana wa Kitui Charity Ngilu cha NARC sinengae akamwanya wa kana itwaisyaa uteti wa kukathiia kana itwaisyaa uteti wa kukathiia aume Kavindani kau Mwau na ula ukwitya kivila cha ndongoi ya Makueni niwaweta nuyumbanitye kuiveta chamani cha UDA kethiwa mawoni make ma kutetea aka maikethukiiw'a Caleb Chalo no kutuelesya. No matuko mavetuku itino Munini wa Ngavana wa Makueni kwika kila ingi matetelete utu wake wa kuthikulikana na chama cha Munini wa Musumbe William Ruto UDA uyete mwaniko kati wake na munene wake ula mathukumite Makueni kwa miaka kenda Profesa Kebwana endembike ya vau Adelina Mwau na ula historia yake mwana na seta muteti wa akisyaka na mwene nthi ni wende na kuona nyamungamo wake wa kisiasa na mono uteti wake wa kukeliaka kimiao no tuendete nesa lakini kiikusisiondu akana ume meana nawa still tuinavikia nundu imwese kana ile kulyo ya akameve aka the 2/3 gender rule akama ile kwitha me not more than 2/3 naume na mama ile kwitha not more than 2/3 we ya bita nyake 10 down the line na hii katibana akiweta kana kane makotha kutemwa muno kisiasa Adelina ni wamenda atetima ka alame kivila sikivuthoka nyosi uteti maikethukiiw'a chama indi malike vona kumantha kula vala ve mwene nthi ta atetima kwiyungamia kana independent candidates nyendi uthuthi aka nime tunyuvei aka enzetu na tuyumana na ndeto isi kwiwa kama injuva aka enzake nundu imemananite tuimenanite nyomundi nathukumana aka kauntini no komakulie kana ma tupe umwe tumenanite ni nake tusisi na mwimanya political parties ni cia ume na in the way you know ndo twaisya ive tujyo nyumba chama twenyuva mutongoi endolike utwike private candidate wende wite kivila kitumi kinene akiweta ta mumbu muthuku wa syama sya uteti ukamba na Kenya yonthe na vala wasya taite tambo wa kane kwitha no syama nini sya uteti ila syina mwonekano wa mwana wa mukanthini ni wati ni ngwatanio sya uteti na vala waelesya Ngilu tawe mutongoi wa chama chake uteti kilani NARC indi ni kana chama chake yu ni chosie mumbo wa syama ile ingi va Kenya ila wasyita syama sya aume wasisya political parties yonthe ila sya ukamba no Charity Ngilu na ke Charity Ngilu na ke atwikite o mundu ume otamo structures yake zi tofauti na structures sia party ya ODM ya UDA ya Jubilee sionde itongoew'e naume na wasisi asimio la umoja sisio la wona naume wasisi Kenya kwanza no aume metuya ni gender sensitive hata na naume ni partisio sia mabumo mande to negotiate makwate mawia kana mabumo mekata yani mate andu kwa uaka tumei twende private candidate Adelina Mwau kukitekevela cho women rep va Makueni ekwatiwa kulukanya na Rose Musio ula nake wa muye kutetea kivila ki na kila yuke na atetimbe wa Monza alame ukimelelia mata vilingi wa Movo Mutongoi TV va kaunti ya Makueni nyeneta wa Caleb Chalo wa Mutunga.